Ben boşa slogan emesin da. O'sha ishingizni aytasiz. Ne ish qilasiz, o'shani aytasiz. Bo'ldi. Aka, hozir patur-putur ishlaringizni aytasiz. Ne ish qilasiz, neni qilmaysiz. O'sha bu yerda ish qilaman, boshqa чужой не то ishlarni aytmaysiz. Yaxshi narsalar. Operator, ketdi kamera. Voy, aka, qana, ne xizmat istayman? Bizda shu motor, ходовой, elektrostoy ishlarni qilamiz. Ana sot razval bor. Ana запчастьlar наличие полный bor. Бүт бар машиналар. Бүт бар. Taksilarga полный бар. Taksi tarmoqlar. Arizalarga бар. Arizalarga bor. Arizalarga бар. Полный бар. Shu kelaverasizlar. Men mashinam buyursa, бұл жерден обслуживание болады туғандар, постоянно. Bo'ldi, mana mashina. Meniki de hozir kelibdi, hozir mayni almashtiratam. Lekin tekshirib qo'ysa, Полный ходовойni tekshirdi, ходовой yaxshi, hozir mana may kelib qolib tur, mayni almashtiradi. mayni almashtiramiz. Buyursa, maylarni filtrlarini полный almashtiramiz. Jana shunday tuğanlar mo'l yerga diskni janaga o'tkazar, ha? Ne deb qo'ydilar? Bu ham optima kopiyatorda problema. Shu disk nimalari, shularni tashlatib solib beramiz. Bordigi mashinalar. Ekonomda da Kia Rio servisdagi problem oldu. Полный problema. Yaqinda almashtirdim bir diskda. Bularni tashlatib solib beramiz. Tashlatgan aqchasi qancha? 1000 rubldan tashlatib beramiz. Liboy. Liboy. Ekonom komfort. Ekonom komfort farqi yo'q. 1000 rubldan. Boshqa joqlarda 1.5 dan Yo'q, boshqa. biz bordig'in birdaylar 1000 rublga qilib qo'ydik. Ekonomga sal arzonroq qilish kerak ekanda. Birday qilib qo'ydik. Baylanib qo'ydilar. Tag'i bu yoqda Kontrollar bor bizda. Sxod razval Ekonomga 2000 dan boshtaladi. ekonom 2000 dan. Ekonomdan. Hozir mashina yo'q, ne? Abetmi? Hozir abetga ketdi hozir. Abet. Masterlar normal ishlaydi. Normal ishlaydi. Ko'p yildan beri staji bor bolalar ishlaydi bu yerda. Tag'i Bu yerda 10 podiyomnik bor. 10 podiyomnik bor, ha? 24 soat ishlayverasiz, kelaverasizlar. Eng главныйsi to'g'anlar 24 soat ishlaydi. 10 podiyomnik bor, очередь bo'lmaydi. Hozir men mana keldim, сразу kirgizdi. Bunday очередь yo'qda постоянно tez-tezdan harakat qilib, mashinalarni yaxshi qaragan harakat qilishadi. Bu yoqda akalarim ish qilyapti. Ellarga ne ish qilyapsiz? Qo'ldan kelgan. Bu Professionda o'tadi ellar. Kitayskiy mashina ekan. Belji ne deb qo'yatlar? Kulraymi? Ma kitayskiylarda qarayverdi. O'shanda to'g'anda bu yoqda maydin turi bor. Maylar turlari bor. Kicks bor ekan, damne maylar bor. Kicks bor, takayama bor jo'g'lar bor. Men bilmagan bardig'i bor ekan, ha? Bor, bordig'i. Bardig'i original. Garantiya. Ana kitayskilarning gremlarini ham almashtirib o'tamiz. Полный, jili, Kitayskiy mashinalar gremlarini. Jili manjeralarni almashtirib o'tamiz. Jili kulray. Kitayskilar mashinalarga zapchastlar bor. Полный bor, gremlari полный. Jana shunday korobkalarga maylar bor ekan. Maylar bor. O'shanda to'g'anlar ikkinchi etajda zapchastlar. Turlarni zapchastga chiqib ko'raylik. Aydan. Yops. Mana Polный. Bu yoq o'zingizlar botmay ketib turib, ha? Zapchast. Cho'ng bir iskar kerak ekan sizlarga. Shunday. Zapchastni turi bor, u bosgan mesda yo'q to'g'anlar. Ha. Бүт китайский, корейский, бүт башынага. Полный машина бар. Запчасть, ошондой эле расходниктер бар, Бар, полный бар. Ошол туугандар. Запчастьтар батпай кетти го. Запчасть вообще көп экен. Батпай кетти, Кудай калса мына. Келевересиздер туугандар. Кызмат Чоң скат керек экен. Бул 10 подъемникти дагы чоң керек болот э силерге. Бул могу запчасттарда көп экен. 10 подъемник болсо аябай жакшы экен. Без очередь. Турбайт да 5-6 саат күтүп. 5-6 саат турбайсыңар. очередтер Сразу киресиз. Эми кээде болуп калат. Эми бир моментте. Бизде очеред болот. Запчасть алып кел деген тема да жок экен да. Жок, андай тема жок. Өзү алып Запчасть алып кел келет. деген тема жок. Сразу. Таппаса заказ кылган бересиз. Таппаса өзү чуркап барып келет. А, ака? Өзү Өзү чуркап барып. Силер алып келип машинаны киргизеңер, болду. Креслода отуруп турасыңар. Кофе бар жок койдулар. Супулар бар. Супулар бар экен. Кофече азыр уступ кара. Кондиционер заправка. Бул экрандар менен экен, жаңы Экрандар менен полный, кайсы машинага канча кетет полный көрсөтүп. полный иштерин текшерип полный. Кондиционер заправка. Кондиционер жакшы заправка кылат туганда. Мен да Заправкаларды ham кылабыз. заправка кылганбыз. Ошондой эле бияктан китайский любой машинаны көрөт тугандар. Ушул жерге келеберсе подъемниктер толтура. Очередь жок, прямой кирип ишиңерди кылып кете бересиң. Жүллө чай ичип келе. Жок, рахмат, чай ичип келдик. Качан чыгасыз? Эртеңдерен чалкам. Акалар чайга да чакырат экен да. Чайга да чакырат. Машина бүтүп атат чайга. Тугандар, адрести эми айтпай эле коеюн. Өзү таксистердин баардыгы эле бул жерди билип калды окшойт. Бул Солярио метронун жанында. Проектируемый проезд номери канча эле билбейм, ушул көчөнүн аты жок, ошого билбейбиз. Адрестерин мен экрандарга калтырам. Жана ошондой комментарийге кирсеңер, ссылка болот, ошол ссылканы басып туруп эле кире бересиңер тугандар. Бул жерде бокс катар-катардан ушул кызыл зданияга келесиңер дагы могу фаворит деп туруп, Кыргызстан өзүнүн желегибизге келе бересиңер тугандар. Баарыңыздарды күтөбүз. Баарыңызга салам алейкум. Men charchadım. Yüragim